салом дӯстони азиз, инак дарси якуми корелдрови худамонро шурӯъ мекунем ҳозир. пеш аз тамошо кардани ин дарси якум хоҳиш мекунам аввала дарсро бубинед, дарси нолумро. дар бораи корелдров ҳама чизашро ман гуфтаам, нозукиашро ва чӣ корҳо мекунад. инак пеш аз дарси ҳозир якум ки шурӯъ мекунем, як навори дигар мемонам, бубинед ҳатман ва баъдан шурӯъ мекунем. ана дӯстони азиз, рамзи 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро ин ҳамин рӯз 14 августи соли 2026 мо овардем, ҳаминро часпондем. нигоҳ кунед, ҳамин муҷассамаам бо корелдров сохта шудааст. нигоҳ кунед, ранги гӯем 3D сохтем, да, якум уровень, дуюм уровень ва намхали шиша нею акрили прозрачный. боғи устод рӯдакӣ меравем, дар унҷа ҳам ҳамин хел сохтагӣ. ҳозир меравем мебинем. ана дӯстони азиз, дар боғи устод рӯдакӣ дидед, ана ҳамин рамзи 35-солагии истиқлолияти Тоҷикистонро ҳам бо барномаи корелдров кардаем. нигоҳ кунед чӣ хел зебо омадааст. шаб инҳо гирон мешаванд. касе надонад, ҳатман биёед як бор бубинед. ана ин қадар ғафсӣ дорад. пушташро ҳам ҳозир мебинед. ҳамин равшанӣ медиҳад. логотипи 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамин текстҳо. текстҳо ҳам объёмни, нигоҳ кунед. чӣ хели светоотражающий дорад. ҳамин болош ба наклейкаро дидед, ҳамин вақте ки равшанӣ медиҳад, светоотражающий мекунад. мисол шабона роҳрӯо ҳастанд, равшанӣ мерасад, блеск метиҳад, ко як хел паласҳо. ҳамин аст. ана дӯстони азиз, ҳаминро агар хоҳед ёд гиред, дар канали ман обуна шавед. дарсҳои корелдров, яъне ки дизайнерӣ бо забони тоҷикӣ. дидед, ҳамин навор ҳамин рӯз 14 августи соли 2026 ба муносибати 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаминоро мо ҳамин рӯз кардем, ҳамин рӯз бурда часпондем бо тоғри омад ба дарси якуми корелдрови мо. инак агар шумо тайёр бошед, ҳозир меравем ва ба касе агар реклама дар кор бошад, дизайн дар кор бошад, офлайн ё ки онлайн, ҳатман зери ин навор силкаи ман аст, телеграм, ҳатман бинависед, меравем, ҷоятонро акс мегирем, размер мегирем ва дизайн пешниҳод мекунем, маъқул шуд чоп мекунем, вагарна на. ба шумо муваффақият. инак меравем. хоҳед барномаи корелдров ё фотошопро насб кунед, ҳатман телеграм медароем, анахел медароем ютуб. дар ютуб дар поиск анамин боло ба менависем дарс Саид Саидов. тамом, анин видеои ман мебарояд. болои кадом видеои хоҳед, анин болои ҳамин видео ба зер мекунем ва ана инҷа медорем. дидед, ана инҷа ешо зер мекунем. дар ана инҷа силкаи телеграми ман аст. ҳатман дароед обуна шавед ва савол дошта бошед, дар ҳаминҷа савол диҳед, ҳатман ман ҷавоб медиҳам. ва як чизи дигар дӯстони азиз, барномаи корелдров ва фотошопро агар хоҳед ба худатон насб кунед, ана инҷа медороед телеграм, силка медороед, ана хел мебурад, аз ҳама боло меравед. дидед дӯстони азиз, дар инҷа ҳам барномаи корелдров, ҳам фотошоп, ана инҷа зер мекунед, ба шумо насб мекунад. нигоҳ кунед, ана инҷа экзе барнома худаш ё ки фотошоп, ана инҷа барнома. ва ҳар дарсе ки ман мегузарам, дӯстони азиз, ба кадом файлҳо, яъне ки ман ҳамин дарс бо ҳамин файлҳо кор кардам, инҷа бо шумо метавонед аз ҳаминҷа гиред, копия ранги ман такрор кунед. инак ба шумо муваффақият. дарсро шурӯъ мекунем. рафтем. корелдровро мекушоем. баъд аз насб кардан ҳатман мекушоем. мо элементарни чизҳоро мегузарем дӯстони азиз. мо пурране дарси дуюм, сеюм ана ҷолибтар мешавад. ҳозир ман аввал бифаҳмонам ки корелдров чист барои шумо. тамом, медароем. ба мо анимқаде акно кушода мешавад. инҷа плюс, яъне ки плюсак, яъне як листи нав саздават мекунем. мо метавонем аз инҷоям, яъне ки охирон коре ки мекунем, анимҷа сахранид мешавад. ин хуб аст. медароем, ана ин плюсро зер мекунем. нигоҳ кунед, акно мебарояд дар инҷа размерҳои гуногуне ки ба мо аллакай тайёр кардан, вале ба мо ин лозим нест. как ки лозим шавад, ба шумо худатон мефаҳмед. ва инҷа рафт шаблон дорем. дидед, мо анимҷа шаблонҳои тайёр, ҳамин корелдров ҳаминҷа ба мо шаблон тайёр кардааст. метавонем аз инҷа истифода барем. визитка, например, инҷа номашро мебинем, визитка, визитка, не се намуд визитка, вагарна ҳамаш ҳаминҷа ба ҳаст. все, яъне ки ҳамашро кушода мекунем. инҷа даъватнома, сертификат, ҳамаш. вале мо ин дар кор нест. мо бояд барои корелдров шаблон бисозем, на ин ки аз шаблонҳои ин истифода бубарем. тамом, инҷа медароем. айчор хоҳем инҷа, хоҳем инҷа, фарқ надорад. мо да айчори холӣ дар кор, стандартни ҷаҳонӣ.
А4 мемонем. Инҷа нигоҳ кунед. Инҷа номи файл хоҳед мемонед, баъд ёки сахран кардан ба номи файлро мемонед. Например менависем дарси 1. дарси 1 мемонем. Инҷа чанд копия аз ҳамин варақ. Инам мо ба даркорни ҳолӣ. Инҷа формати SMYK ва RGB. Фаромӯш накунед, RGB барои интернет ва яъне ки социални сето бо RGB кор мекунем. Агар хоҳем чоп кунем баннер, яъне ки лайтбокс дар фотоабой, мо SMYK мемонем, яъне ки 4 ранга. Ва дуюм, инҷа мо метавонем бо сантиметр кор кунем ёки бо миллиметр. Ба ман қулайтар аст сантиметр. Барои мо сантиметр мемонам. дидед 21.0 шуд. Агар миллиметр мешуд чи? 210. барои мо сантиметр мемонем, кор мекунем. Агар компютератон сустар бошад, мо метавонем бо 72 ам кор кунем. вале суст нест, ози компютеро ҳамаш хуб аст, ҳама инро қувват мекунад. барои мо метавонем 300 монем. хай ман барои шумо ина биёд 150 мемонам. тамом. на ин тараф, на он тараф. тамом. хоҳем анинҷа хоҳем албомнӣ мекунем, хоҳем горизонталӣ мекунем. фарқ надорад. главни мо иноя дидем. окей мекунем. окей реквизит кардем. анин ба мо қоғази А4 буромад. А4 стандартни ҷаҳонӣ аст. барои мо бо ҳамин кор мекунем. агар хоҳем иваз кунем, аз ин боло иваз мекунем. А4, А3, А5, инамин ҳамаш размерҳои таппатайёр барои шумо аст. дӯстони азиз, ягон ташвиш накашед. яке размератон гуфта намешавад, яке гум шуд, ҳаминҷа медароед, А4 зер мекунед, бо А4 мешавад. ягон парво накунед, баромаи хеле осон аст. давом метем. мо стрелка дорем, яъне ки 4 тараф дорем дар CorelDRAW. якум тараф боло, анемин боло. инҷа файл, сохранид, эффект, ҳама функсияҳои CorelDRAW дар боло. ва аз тарафи чап анемин сталба кадидед дӯстони азиз. дар анемин сталба инструментҳои мо ки мо бояд кор кунем. дар поён, яъне ки свойствои ҳамин инструментҳои мо. дар ин тараф нигоҳ кунед. барои чи ду тараф палитра ранг дорад. якташ SMYK аст, якташ RGB. хоҳед ба инаш кор мекунед, хоҳед ба инаш. фарқ надорад. оли барои ин рангҳо яъне ки се дасти дига аст. давом. дидед дӯстон, вақте ки мо А4 гирифтем, вале мехоҳем ки размерро иваз кунем, мо сантиметр хати кор мекунем. инҷа размери ҳамин листи ки инҷа ба дидед, анамин размер аст. ин тараф хоҳем албомнӣ мекунем, хоҳем книжнӣ мекунем. инашам оли аҳамият натиҳад, баъд мефаҳмем. ана сантиметр, мо бояд сантиметр хати кор кунем. тамом. инашам оли баъд мегем, инашам баъд. насиб бошад, нигоҳ кунед. агар хоҳем размерро иваз кунем, 21 сантиметр не, например 20, тадашам 20, 4 кунҷа месозем. 20, ана 4 кунҷа шуд. дидед 20 ба 20. ана ку инструменте ки ҳозир ман ба шумо дар якум дарс мефаҳмонам, осон накашад. дуюм, сеюм, чорум, он тараф дизайн рӯжа шурӯъ мекунем. парво накунед. инструменте ки лозимӣ ки дар якум дарс бояд мегузорем, мегирем анамин 4 кунҷаро, анамин мегирем. нигоҳ кунед, агар вақте ки анам хали дар таги ҳар як инструмент сиёҳак яъне ки стрелкача дошта бошад, яъне ки дар дарунаш бо якти дига ҳаст. ҳамина зер мекунем, ду вариант, яъне ки 4 кунҷа кунӣ. ина зер кунем, ду вариант. ина зер кунем, чанд вариант. ҳамин чизе ки 4 кунҷаи 3 кунҷаи сиёҳ дорад, мақсадаш ки дар дурун бо зер инструмент дорад. тамом. 4 кунҷаи гирифтем. масалан мо мекашам анамин хел, хоҳем ин хел, хоҳем ин хел, фарқ надорад. мекашем як 4 кунҷа ва болои ин 4 кунҷа чӣ кор мекунем? болои анамин ранг ба зер мекунем. дидед? стрелка мегирем, ранги сурх, зард, кабуд. анамин сурхро дидед? ва сурхи SMYK бинед чӣ хеле яркӣ, RGB ва SMYK чӣ хеле. инро дар чоп муайян мекунанд. дар назар метобаду, вале дар чоп хеле SMYK хуб аст. хай мо мегирем яркии ҳози RGB. ина гирифтем. агар хоҳем мисол ҳаминро бо якта дига копия кунем, гуфтем ку вақти ин сукадем мехоҳем ки назад кунем, Ctrl Z англисӣ, Ctrl Z назад. дидед дӯстон, ранги фотошоп аст. инак мехоҳем копия кунем, Ctrl C, Ctrl V. дидед, якта дига болужба пайдо шуд. бо Ctrl C, Ctrl V пайдо шуд. хоҳем назад кунем, Ctrl Z англисӣ, 1 2 хел назад меравад дӯстони азиз. ана кун, мо кулула мекашем. болои метавонем кулула кашем. дар ки ҷое хоҳем, агар Ctrl хати зер кунем, нигоҳ бе Ctrl, ин хеле ҳар хел кулула мешавад, ин хел мешавад. агар Ctrl хати зер кунем, ина Ctrl зер кардем, па пропорсии кулула меравад, мебиёяд. дидед дӯстони азиз? ва ҳамчунин ин сеюм инструменти мо. ина меқапем, ина мекашем. агар Ctrl бошад, ина 1
لخت میرود. دیدید سکونجا ما همین سکونجا یعنی هر یک فونکسیا که ما زیر میکنیم بلوژ свойствоش میبرد. دیدید ما همین چارکونجا را ساختیم 12 سانتی متر بود است ما میکنیم بیاد 10 دیدید 10 به 10 شد. این رو ما میکنیم например این خیلی درازیش رو 7 بلندیش رو 2 سانتی متر میکنیم. دیدید اینا هم یک رنگ دیگه میتیم و گردک خودمون رو هم یک رنگ میتیم خواهیم اگر 5 به 5 میکنیم. نه 5 حرفی تب انگلیسی رو یعنی که دسترلکه است همین رو اگر زیر کنید پایان میفراید. اگر نخواهید روشنایی خیلی ویدیلیت کردن در اینجا باشد تب رو زیر میکنید پایان رو خودش اتوماتیکی ویدیلیت میکند. اگر نخواهید مقصد 5 میمونیم با جدا میکنیم 5 میمونیم اینتر رو زیر میکنیم. اینم میخوابیم 5 به 5 اینش 7 به 2 اینش 10 به 10 این روز میگذاریم. سکونجا دیدید وقتی که هر یک اینسترومنت رو ما یگان چی میسازیم بولاژ به свойствоش میبره. دیدید اینا و این رو دیدید سکونجا یعنی که سه نویسگی سکونجا 1 2 3 کنج هایش رو حساب میکنه. دوز اگر ما 10 کنیم اینا 10 کنج دیدید باز یه رنگ میمونیم و این رو یک طرفش رو میگیریم میکشیم با اینسترومنتی دوم دوستان عزیز با این بلوگیش فرم یک طرفش رو میکشیم پروسه برای نشون دادن که چند اوگل است. با استریلکا رو میگیریم با همین 10 رو بیا 20 میکنیم. دیدید خیلی افتباک شد. کنترل س کنترل و با کپی کردیم میگیریم در اینجا وقتی که میبریم سنتر خودش میچسبد. میتونیم با شیفت مایده کنیم میتونیم سفید کنیم و خیلی که دیدید انمین رنگ رو با اینجا ما رنگ رو عوض کردیم. بله اینسترومنت استریلکا رو گرفتیم رنگ رو عوض کردیم و دیدید گردش با انمین سیاهی یعنی که خط دیگه کنتور سیاهی دارد. اگر خواهیم این سیاهی رو نصب کنیم انمین بالا رو دیدید حرف خطی سرخ X یعنی که این مقصد نصب کردن است. بالاش با کنوپکای راستی میشکه رو زیر میکنیم نصب میشود. وقتی که نصب شد با همین کنوپکای راستی میشکه رو در کدام رنگی که خواهیم در همون زیر میکنیم همون رنگ با کنتورش میشود طرفی راستی میشکه. دیدید اگر خواهیم همین رنگ یعنی که کنتورش غوصتر شود اینجا به زیر میکنیم یا که در بالا گفتیم که میبرد این بالا با 2 میلیمتر هستن منخل میکنیم اینا غوصتر میکنیم. این بود فیگورایی که ما با شما ساخته ایستاده ایم دوستان عزیز. این درسی یکم فهماندگی بود درباره کورلدرو. ما یک فایل دیگر باید برای شما روی کنم و اساس کورلدرو رو شما در همین یکم درس میفهمید. نگاه کنید من علاقه یک فایل از اینجا کشوده میکنم از با همراه شما اینجا میدارم سه دیزاینی نگاه کنید ما یک فایل از کشم کنیم یکان تا شما با удобні آسان تر باشد. مثلا گیریم بیایید اینمی رو میکشیم از بینید خیلی آسان است. دیدید انا 9 مای روز غلبه این عکس جناب محترم ما چی با شما فهموندنی بودم. نگاه کنید کورلدرو چی کارو میکنه. اینمی رو دیدید این یک تکست این یک تکستی که از با شما نشون دادم که کنتور بود. اینمون نگاه کنید اینجا گول موندیم اینجا با گول اینجا این رو عدل جدا گرفتیم این رو جدا گرفتیم این جدا است این جدا است این سمالوت هم جدا است این هم جدا فونی و اینی هم جدا آسمان هم جدا این هم جدا. دیده دوستان عزیز چه خیلی بود از کورلدرو. همه این رو اگر ما جمع کنیم نگاه کنید این گرافیکیسکی دیزاینر دیدید میشود هم یک بانر رو زیر از میرش رو ما خیلی جدا میکنیم سلکه رو میگیریم بالاش با هم خیلی زیر کنیم اگر کشیم زیر از میرش رو با ما میگوید. نگاه کنید در بالا 2 متر با 80 سانتی متر است. значит 4 سال پیش من همین رو 2 با 80 سانتی متر چوب کرده بودم. اگر عکس جنوب رو بینیم کنید چند با چند چوب کرده باشیم. دیدید عکس جنوب 60 با 80. این بود دوستان عزیز درس یکمی ما فهموندگی یعنی که چی بود از کورلدرو. دیدید درس دوم از این جالبتر می شود سیم علاقه خودتون کار میکنید. با شما موفقیت ابونه شوید زنگوله رو زیر کنید تا درسایی که نو برآمد با شما خبر دهد. اگر یگان سوال باشد با گفتم زیر این نوار سیلکای تلگرام است سوال با جواب میگیرید و
барномаҳои коралдро ва фотошопро ҳатман нишон додам. Дар телеграм медароед, боло мебароед, насб мекунед. Худо нигаҳбон то дарсҳои оянда.